kei te mōhio tātou I roto nei I te hunga I Inoi ana. E tō mātou matua nui te rangi tēnā. Manakia mai, tiakina mai mātou I tēnei wā, kia kore mātou e taka ki te he. Tukuna mai tō wairua tapu ki roto I a mātou ei. He Inoi tērā. I te hunga e taki Karakia ana he whakahau. Ka pai? So, yeah, they're all commands. There's no īnoi, there's no patipati in there whatsoever. Kuia tērā ko te tehi rere kētanga I te whānau. He reo I titoa ai I tērā wā tonu. So 300 years ago, that's the koira te āhu o te reo, I roto I te Karakia. 600 to 700 years ago, te wāia ngātoro, koira te āhua. And I even think, as things evolve, like the way that we live, the way that we speak, hapai, ngā tikanga, I whai ara e tama te kapua mā, me ngā tikanga e whai nei e tātou Inoi nei. So whanaketanga, te whanaketanga o ngā, o te ahurea Māori, I should say.